Hai đang làm sao còn vào cái tag entertainment YouTube channel tini hingang kai so topic na tui kok salaya na sini takho da Sankar bo ta Facebook of faika Facebook of fai busuk earning klaiman tei YouTube of busuk earning klaiman apna tei bo full details bo sai khna ka ga nga video nugui belak na wana ka nge kwbangma chi tipra jek ba tipra sarok kwbangma Facebook khuluklaika account khuluklaika ga jagao kwbangma boi mane photo rok post khlaio ngai good morning good night good evening aba haike relayo maichaman relayo tokbuku phimani relayo kwbangma podre pod janjani relayo ta berai marok photo tisa marok tui kotor nai marok ngai nokbar phai marok wati phai marok aba hairok rei content ni bagi dalai ngai aro busuk earning man ngai YouTube da Kwbangmwk rang ajiman na Facebook da Kwbangmwk rang ajiman abon tei bo full details kai buni je ko video bo saka je Facebook ni bisingtei engke bo tamo saka tei nung bo jagao ni time no spend khaigai ni lab ngai na Facebook o na YouTube o norogo video nagi o video nai khonarok bujinai ga faidi chini da Sankar de samani a kokno जों नायनो लायानो tei bo ajaga bini earning no punuka Facebook ni earning mo punuka YouTube ni earning mo punuka tago samung haigang gai ni earning kabang manai abono tei bo details sai knarka faji naino layaनो Oclip pro nichimi aningbo Facebook monetization handa gang tabok sige boitani as phung ai pa sala hanken hai musuk ro no photo butrung ya kongoi good morning horong ka good night hai ro bai sige tani Facebook ni go photo ni bo revenue phai ka han mang siro ro bai ta tang ro gui ang sil han ta monetization ngai ngai tak ti ka sang phung mai Facebook ro bus income ro mane bus rang ro bai tu phunu ya but I'm not live phunu nai bai to hai rang no simi si dala de ke bai hai ke phunu bai Facebook ni rang ro he but ang non tak phunu nai gang clip ro adong ni bersago pencil mu khang no the palai nung no ani masaroni bono video nero nu khana bo le bus views phaje ja views phai o as views of bus bo amo ro no screen no nu khana 83,788 views phai handa as na de $1 has phai $1 has phai na le 0.47 si 0.47 ke India currency bus na Indian currency bo khok chapa bro ni amane ta khok chapa ta sesne anga so mo zalia bat na ja mut ma khani sele enke or jaga Facebook le ang as tras khaya mane umbal Facebook le solo maya na hima so so gange bui ba bai bu phu saro bai na siabo to ang bui ro bai ki man jomai ando katal katani de hai bang tong ya ke ba no comment khai sabaji ya ke ba original am ta ki de mai thang mon kisa salaji yang tabo jeng to YouTube ni si tabo Facebook phai de ro siba ke YouTube ni earning go nai do YouTube kom na but omon chale 3 guna 4 guna 5 guna bang ko ta ki ang tao YouTube non phunu nai wa siba phunu ya ko ang ha ko ro ke but ang ta phunu nai oclip ro sung ka se parody video khai mane da choreographer hine bo 172k views phayo in 11 days show inke bo bus revenue ro kha revenue boni $81 obo no ka de $81.11 bo revenue ro do inke bono Indian currency by kon among khanya lengka busune like something like 7,000 of phanya nya kana ang basu kangke calculation chia 7,000 of phanya inke naji asuk busuk phanya ke Facebook ni le Facebook us views le bhai gu do sa ke sama hai ka mane Facebook us views le bhai ar la ji lung ka se phai thang million us ka gi but revenue ro ya so musa sakthari mehnat khagi video he mane lab kari heng jagta ha ke bhai hai video dadai ma tuma tang si mane hai je phon no mane kung content kri hai yang thamana hai sa khai ko ang hai ke pai ka hai sutam ta video dai ma tung bo tai si na và ông Facebook với lăng thấy với những ông vậy hay cái là ông Facebook rằng là sinh ra nơi giờ trong cái lẽ vui như lại cho khóc cũng hoa sắc của gì ra bây giờ bây giờ đà la rồi phụ nữ bây giờ cứ bây giờ phụ nữ vậy Alexia but
ang le je ang tak jora nu mala ani monetization ang ge nyuk mani le ang le om bai le mano ya comment khai sabaji